Yebo, ngeneza kwethu impela yomlando lokhu uqopheke njalo phana ke ndimene ke umculo wamaskandi esikakhulukazi kubona ke lo nyaka njengoba sibona laphana ke umzukulu ke Gela Izimanga ngayo album yakhe ke entsha ehlosethi ke engifuna ke izinto zami ke iphula ke ama-record ebekhona ke ngaphambilini bafethu ke ngaphandle basikhuluma kakhulu ke ngicela banqane ke nibingelele kuyona ke imbuso sethi MTV City nje masiqala ngane ke channel yake wenza kulungile uciphize usubscribe nawo notification bell khonza uthola zonke izindaba ezishisayo nazo ke zitrendayo. Hayi ke wenganeza wothi impela umlando lokuqopheke njalo phana ke ndimeni ke umculo kaMaskandi njengoba sibona laphana kumzukulu ke kuyona ke album yakhe ke entsha ehlosethi ke engifuna ke izinto zami ke siphule ke ama-record ebekhona ke ngaphambilini kanti ke wenganeza wothi impela yona ke le album ke isana namasonto nje abamele ke iphumile njengoba ke impela ke isebenzana ke yahlanganisa ke ama-million ke ezingomeni ke eziwu-6 wengane zakwethu impela ke lo umlando ke wenganeza wothi impela ke ungakazi ke obekhona phana ke ndimeni ke umculo kaMaskandi uthi ke kube khona ke iciko ehlanganisa ke ama-million ke ezingomeni ke eziyisithupha impela ke emasontweni nje amabili kuphela i-album ke iphumile kanti ke wenganeza wothi impela kolunye uhlangothi sibona laphana ke nalo ke igcwami lisha njengoba ke impela ke nalo seliqophe kumlando ke lihlala phana kuma-trending njengoba ke ingoma zalo ke ezintathu ke ziqhwakele phezulu ke khona ke ibambe unumber 1 enye ke ibambe unumber 2 enye ke ibambe unumber 3 kanti ke futhi ke wenganeza wothi impela ke sokhumbula uba nayo uzani ke umfuka Mpongose ke nayo seqophe kumlando ngokubuya nezindondo ke ezimbini ke lapho ke beqokwe ephesheya ke e-America kwana ke ama-Harper Award ingakho wenganeza wothi impela sethi ke umlando ke uloqophekile lapha ke ndimeni ke umculo kaMaskandi. Hayi ke wenganeza wothi impela thina ke sembuso sethi MTV City nje impela ke sehle ngobonda idibane kuyona ivideo elandelayo.